Yesterday I was high, higher than the sky, like it. I had never felt this way before. Higher than I can remember, but this was a new high, a high for me, a high for you, Unsa ni, a boss? high that we could all embrace. This is my praise, Maon siya praise on kagamitan. high. My praise Ha? for this guy, my praise for the Father. Amo, My praise for the Lord, dear God, get me higher than I was naidag po. before. It was a new high. Ang support daw ni It was a new feeling. para sa gawas. It was a new day. It was a new ceiling. A high that I can't reach higher than and feel the future, feel the sky, feel this magical release. Families, human embrace, feel everything feels so great. Feel the earth, feel the quake. I was high and now I'm not. But now I'm high again because I've got the higher God, the height of the kingdom, the highest you really try. This is my praise, Aman. my praise on high. This is my praise for Oh, the Lord. This is my praise for God. Oh yeah, yeah. Feels so Dahil kayo. good. I used to be misunderstood. Sabi nga tatak This ba? is my praise on high. This is my praise on high. This is the feeling of love. So reach up to the sky. This is my new high. This is my praise on high. Unsa ni bato man ni? Unsa ni ang bato? Praise fill my cup. Bira mo lang. God is beautiful. God is great. He's the reason I'm here today. 'Cause I was a bad seed. Yeah, I was not perfect, but God forgave me, and now I'm healed. So this is my praise to Him. This is my last field. This is my new high. Bay di ka bay. Praise on high. Lamis na. Di ka masip. Bay, kakamuti bay kanila. We all have sinned, and has not sealed our fate. Laki kay gabot ka nito wahda ko. God is beautiful, God is great. God forgives us for what we've done today. This is my praise on high. This is my praise for the Lord. This is my praise for God. Di yun mo ka-blame sa ako, kay gawas kong nag-ingong. Nolan. This is my praise on high. This is my praise that fills us up. Tapos kung nagtawag, dili para sa ato tawag mo. So reach up to the sky. This is my praise on high. Kaya doon isa sir. Nakikisabaw, no? This is my praise, my praise on One piece. high. This is my praise on high. This is my Pero dili praise mo on mapil ang kuan. high. This is my praise on high. This is my praise on high. This is my praise on high. Praise fill me up. Praise fill my cup. The cup that's full of angel love. God is beautiful, God is great. He's the reason I'm here today. 'Cause I was a bad seed. Yeah, I was not perfect, but God forgave me, and now I'm healed. So this is my praise to Him. This is my praise on high. This is my praise for the Lord. This is my praise for God. Ano lang ako, sabi ko inyo. Kaya tayo kan, ako yung gamit. Dili. Kaya ito yung lagi ako mag. Ako ikaw na puto. Nawal man nag-game. Tama. Bunay. Kasi ito yung paan natin dito. Reach up to the sky. This is my praise on high. 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 Pag-sing ka, parang mailing kayo kumutok. No, sunod pa sunod. Ito lang mo. Sunod-sunod. Ang kamay naman sa bola. Sabi. Sabi dong, butang palag dong. Ano yan? Dong, ko na bahala dia kay. Isa na ka? Pana? Mo ito, bibi. Ano? Ilaw na. Ilaw. Wala, anong save? Yung magamit tayo sa atog mo. Sa mga may kung ano pinabot ko. Tarong man. Ay, uli kali tayo. Wala na matigil. Ano lang na kay Malalaw dyan na kay Macam itu Apa? Tuyong. Gila mo?
Ready to kuan na. Ana kuan, utang lang diri anin. Bye. Salamat, bye. Ang sarap talaga. Tadi ni hanggang mabasag sa Asal yan, bay. kuya. Kapag na mabasag sa buo. Mabasag. Hanggang ni si Richard. Pag hindi madano to, yayantap kay Sini. Tabo. Grabe. Tatay ka niya ba? Lalo ba yayantap kay Sini? Miss Min. Yan. Siya mo manigan lagi ba sa pati pansa. Kasugal yun. Ano? Lang. Uy, isa ka tayo tumunan dito. Pwede dyan. Oo. Lagi tayo sa butik. Isa tayo sa butik. Ni Reyes. Mga senior nato. Na, buhay pa? Hapit na mag-retire. Principal man. Ano? Ito bang may tuan pastor nga mo reklamo basta na hindi pwede ang pastor na mag-lansar o sa mga bayan at itong taon ng mga pandistasyon no muri agad. Tingnan ni Rao. Suki na ba? Pag dunggol dito, sara ang inyong pagsakan. Wa ko ana gi ko ana. Di ikaw magsalom kay ikuhanay ka ani. Ikutahan na ka. Kami nga mga pastor gusto namo nga makakaon og kinilaw. Gusto gid di ka sa dagat. Mga nira man diha. Sila sa mga pastor nga anas kami. May mag-iwag mamana. Dami, dapat ko niya ito pag kilaw na. Isda lang, kailang yung suited. Kilaw. Nala eh. Ang nato ang intro dito sa kasinan, kaya ang puntador. Ditinda niya dito sa Printi. Dahil Na siya mag-contact. ipagalingon nga. May contact na to. Kakontak Nato, na. maagyan na ako. Thank you. Kapilan na nimo karon ang conference Hapon na ako. Dito ng Kostipas. Yan Kagatan nimo. Doha pa na ako. Ikatulo karon nga conference. Oo. Napakatuig kay sukad nga nanay amo ang apo balhin ko kita dito. Kay eskwela naman. Iyang inahan na dire. Barubo nagtrabaho sa ano pharmacy na residente. Watas bro. Grabe ni Joshua. Watas. 90. Ano suka pa? Naghamon ni pas sa tumbe. Okay. Tuyom ni. Bago kita sa usan ng Rizal. Kap, ka atul ko taon na Rizal. Opo ko galing ko.
Sarap lang kanyiti ang speaker. Oh, so na to. Wala ko kanyiti. Kino, awak kino. Patoy. Papatoy. Kuan CR nga karon CR. Dito naman. May tubig. Buhak busagat ng tubig karon. Diha. Kay kana. Dili kuan nawasa ikas barbo. Pwede naman yan maka. Kailangan pa ano? Makot na lang. Oh, dito yan ada sa bali. Pwede ka maka tanang sila hindi na dito program. Ano naman bigyan? Nay, kung nay kam. Ibalik sim, ibalik na diyan sa ibalik ng bahas. Okay, high school idiot. Kami. Na dia sa. Doha ka building. High school lang. High school. Pwede dia makita ini. Ya. Ganahan maligo before activities adlaw. Sige dia mo kuansa. Baru dapat aku. Boyong. Kalau yang sempat atau tahu dulu. Jadi itu bagi-bagi man. Oh. Itu kan ini. Jadi kayo kami dari dito ra dari dito na tabunan naman diri tabunan og isla puro kabo ng tabot dito sa Barubong Kusog. Ini kaya siap. Ikaw. Ano na mahilig. Ano lagi kayo maid? Ini dapat tayo buat. Waktu ambil itu. Kalau nilai itu mungkin aja orang kata begitu. Kangen daw. Yung pakulatan itu pakulatan dulu. Lingkong. Minta sikat ka na o kukuhaan ka ng gaya nga rin ka ng mga project ano nila na may hiyon nila. Kenapa total balik mana? Akun bila ke abang. Ini kenapa ya? Guys, mana yang mo? Mana itirahan? Ginawan tao sa siguro. Bago na mong guna. Okay na. Guys, tala ko guys. Grabe, kisa kaya pinakadagang tapok. Mga champion. Wait, ini murag. Ako ngeho. Kini sikan. Sikan ni sila sikan. Ya? Kani. Bro, gahil mo. Klaro ko ba yan? Diba ba yan ang ilaha? Lagi mo isa-isa ra. Kami daw ni Bernie kayo, sarap na yung Kanila mo So, schedule mo magpas. Padili-dili bagid sila na pag-isa gibiling guys. Iwasin ko na to.
Tirahin na natin to. Tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba, oh. Pre, ikaw sa Miss Cottage, pre. Bye. Na may tubig, sir. Na may tubig dito. Kailangan. Tama na yun, sir. Siguro, ayun na. Dito ba dito? Wala. Simbahan. Bye. Ang kabang, stocking na to. Sarap. Paso na. Kalmali. Kaya guys, tawa na yun. Pinaka-champion dong dito na pingamundo. Second to ila Bernie, ila Joshua first. Nga mo katag-katag. Murag na mo habol gamay ni sa kadiri. Bye, boss. Wala mo nagdalkalo? Ako na, pre. Makalimot sa kalame. Ikaw dahil ni di ay kay matumi kami cottage sa pilit mga 1,000 won. So matumi kami magdalam yung mga kaon. Maning ang isda. Na, dili, sir. Sila ka po, sir. Kuan, sir. Wala.